o le maru o le li i o tau. Whawhitai lo na alofa malo na ngale lei. O tātou whawhisanga iai i le Manuia. Wawhi au ma ngā ruenga o watuanai. Ao le nei tai au fau. Wa whaia i le atua i le fia lea ma le oli mo i tātou. Tātou te whātasi atuai i a te ia i le vi inga e te Tpua'i. Se wafonga le tai au fau e. Ma le lalolangi i Atua. Omaia. Tatou Tpua'i atu i le atua. Ie whaafonga mai i lo lei leo, i le tai au, o le pō, o te sauni atuai lau te talo i a te oe, ma au va ai, au wā o oe, e te lea se atua e fia i le ami o leanga, e le mau whātasi ma oe, le ua whai mea leanga. Te talo o leanga anga pa ia, le atua alo mātou ta māpa i ae. Le o le langi ma le lalo langi. Mātou te wala au i la wa fio i le nei tūlai le nganga pa i o la wa fio. A fio mai te whapa i am papa te soina o le nei Sauniga le li ie. Malau whanau atoa i le suafo ke riso Jesu. Amene. Tatou vivi atu i le tua i le pese ua Saunia. For
Whaafonga Maia ni whaitawina, whaatuatuanga whaapostolo, ngangana whaasamoa, ngangana whaaperetania. Ua o whaatuatua i le atua i le tamā, o le eona le mahalosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi, wa o whaatuatua fo i a Yesu Keriso o lo na alo e toa tasi o lo Tatou wali. O le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai i a Maria le taupou, o le na puapua ngā tia i le pule apon tio Pilato, sa wha sa tauroina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo i se oli, o le aso tolu na toe tu mai ai na ye woti, na fioa e i le langi, o lo wanofo o ia i le tu ta matau o le atua le tamā, o le eona le malosi umalava, o le atoia fio mai o ia e whaamasino i e ola atoa mai woti. Ua o whatuatua i le nganga Paia, ua o whatuatua i le kāle sia Paia e au fiai no oma. I le mare mafutanga le au Paia, ma le wha mangaloina o angsala. Ma le toyo lo mai o le tino o le tagata. I le mare ola e Faamanatuga. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism, and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in the realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo, whawhitai le tualo mātou tamā. Wa e toi whaamanatu Maia i mātou lo suafa Paia sairi toafa. I le whale ie na whaia i lima o tangata e ala i lau whatanunga. O le ata manino lea na Paia i le ele ma le vao. O le sami fo i ma le ea. O mātou langona lo mana i Totonu iate i mātou. O wawa e lima taitaina i mātou le li ie. I le ala taitai ngā la fio. O
lea ua talai ese ai ofu o mātou nei loto. Ai wala au atu I la ua fio e ala I lo wanganga Faasifo mai. Au iai I mātou I Totonu o le nei Tapuainga. Wa e whai o mea sili sili mo I mātou. Dene iaso sa whauao whaupō. I lau suafa Yesu Kiriso. Whawhitai wa e whai lo manino mailo a wai whaatasi. Mano nuu o a inga. Atua fo I malelalo langi Atua. A wāre tā penanga lea moro mātou ne yola Tpua'i la wawhio. Mātou te whawhitai atuai. Whawhitai te le lava. Whawhitai le li ie. I le Ifoga lau whanau. Bo e whawano ina mai o le langi le li ie. O e whawhafonga I si whafonga mai o lato ni anganga. Ia vi I alawa oelo mātou matai. Mātou te whaamanu atu I la wawhio. E ala I lo walofa. Whawhitai le la ai le li ie wa I lau lauina mo I mātou. I le la o le anganga. Mea ai whaamalusi ai o le tino. Ai le ngata I lea o mea ai o le nganga. Ma le nei. O le lau o le tedi ai o le wha o le tanga. Lo mātou ta māpa ia. Ia vi ia lava oi I mea umalava o wa e whaia. Mātou te sulaina lo suafa pa ia. Ona o lo wangang sa. Ai maisa lo wali pele o Yesu Kiriso. Le alo e to tasi ia te oe. Le nei wa avea ma whaola mo I mātou ma le lalo langi Atua. Mātou te whawhitai I mea umalava wa e saunia ma e tāpena ina mo I mātou. Ai maiso le ne yaso lo mātou ta māpa ia. Le aso le Faamanatuga o le maliuti ngā o lo mātou wali I whaola. Ona I mātou le whanau. Le tuai. Mātou te whato ese I la wawhio. Se manula walofa ma tautia ma le silisili ese. Ia Yesu Kiriso lo walo li pele. Wa mātou au lia ma iai le ne yaso. A walo na maliu. Mātou te pepese ai I le whaoratanga na saunia. A walo na maliu. Olo na toto. Whaamamai nai I mātou I ang sala na mātou whaia. A o mātou le li ia o tō MANATU atu I le toto sina sina I fo le ele ele. Ia o lai I mātou. Mātou te MANATU. I le ona. Male matui tui o a mātou wang sala. Au wa lava Tpua'i le tino o lo walo pele tō tas. Le tua lo mātou matai. Pala au lau whanau I la wawhio whaamole mole. Ia e alofa ma ufi mai ia I mātou le Tpua'i o lo walo pele. E matafi ese ai le anga ma ia I mātou. Ma maa ngalo ia I mātou I la wawhio. A fio mai la wawhio. Alofa ngia I mātou. Io mātou se ma Fale tonu. Whamangalo mai I mātou. I le toto Yesu Kiriso lo mātou wali ie. O mātou mana onga le tua lo mātou tama. Mātou te wala watu I la wawhio. E ala ia Yesu. Tai tō tasi lava I mātou. Mare fatu o tatou atu I le ele. O le whaasao mo ataiao. A walo mātou whenga iai. I lene yola whapa iaina. Ai maise le ola lau tele le li ie o le tala le lei. Ina ia poto māta mai ai o le tangata I lo walofa ma lo wanga le lei. Le li ie. Alofa ngia whatawhai taulanga o le ne yasu. O lo tawa suina ai le ipuvai o le ola. Alofa ngia lau whanau ba uru Fale atu I malu malu. Po whewhoi lava o lo lato whai Tapua'i ngai. Alofa ngia o I lato. Mātou te MANATU le ne yaso. Se mātou watu nu pele o Samoa le li ie. Mai lava I le ao le malo. Atua I foi le Paia ma le mamalu o le kapeneta ma le pare mene atoa. Le fono fai tula fono Samoa. Fionga le tamai tai pale mia le li ie.
sosoani ia te ia. A wale whaafoina o le malo o Samoa le li ie. Ia ilunga pe ia te ia le li ie lau whaonga. Le atua lo mātou ta mapa ia. Pui pui ma marutia la fio. Tutuila ma manua le li ie. Iai fo ile lofa mareanga le leo la fio. Manau whaonga pa ia ilunga li kovana. Ai mai se fo ile li ie. Le pa ia man mamalu iona ofisa. Ia whaatasi la fio. Manuia ia te ilato o malava. Mātou te wala au i la fio. O mala ma whawhitauri la fofo mai o e sila fia. A mauai se vi inga o la fio mai le whatua tua o lau tangata. Whaia pe o lau whinangano. Ai sila fia i le au ngā i le whatua tua ma le ola Tapuai o lau tangata. Ave ese mai a te ilatou. I le mana o Yesu Kiriso. Le tualo mātou ta mapa ia. Whamanuia mai si whonga o le tai a fo. Walo nalo atu le li ie mo le ne yaso ma le vai yaso atu e whi au mga luenga. Whamanuia mai la o fio le whatonu. I o tu lava le au whai ngā luenga o le si whonga o le tai a fo. Talo i la o fio. Sunga le whawhengainga. Samuelu a whititi mari wharetua ware tau tuaino le ngā luenga o le whi au o le tala lelei. Manuia i a te ilaua. Le tualo mātou tamā. O leo na mātou ne talo. I awala atu ia Yesu ke risolo mātou wali imalo mātou whaona. Amene. Tatou vivi atu I le tua I le pese o wa Saunea.
Whetawina wa fionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania, ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version, from the Old Testament, the book of Exodus, chapter 33, verses 1 to 11, but I'm only going to read the verse 4 and 5 of this chapter. Let us hear the word of God. The Lord said to Moses, "Go leave this place, and you are the people whom you have brought up of the land of Egypt. Go to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying to your descendants, I will give you. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go among you, or I will consume you on the day, for you are stiff-necked people." When the people heard these harsh words, they mourned, and no one put on ornaments. For the Lord had said to Moses, "Say to the Israelites, you are a stiff-necked people. If for a single monument I should go up among you, I will consume you. So now take off your ornaments, and I will decide what to do to you." Ingangana fa Samoa, fa tawina wa fionga Paia le Atua mai I le whenga ngatuai. TUSI Esoto no matao po tosu matolu. O le whaitau o lo iai le tusi whaitau wasa o le whaiupu mua e whangata mai le sfomartas. A la o whaitau wina na o le whaiupu e wha le lima. Whafunga Maia I a fionga Paia le Atua. Ua whaalongo le nuu I le nei tala leanga. Ona lātou whaanoa no ai lea. E le teu fo'i se tasi I ana te unga. O wana whitalai mai le ri I a Mose. Whai atu ia le whanaunga Israelu. O le nuu o maa. Le ua o tou. Wa le ema o le mata. O te alua e ai tonu o tou. Mau wha umatia o tou. Matu e se ai o a o tou te unga I a te o tou. Se ia o wiloa, pe se ase mea o te whaia I a te o tou. Manuia mai o le Atua I le whaitawina o ana fionga Paia. Maia tu mau pe lava o lona vi inga e whaavavau lava. Amene. O le matua o le nei aso e whapea. Tpua'i I Totonu I le Fale ie. Tpua'i I Totonu o le Fale ie. Whamane whai upo I lima o wana wheta lai mai le li I a Mose. Whai atuia I le whanaunga Israelu o le nuu wa maa le ua. O le ema o le mata o te aru atu ai te tonu o tou. Ma o wha umatia o tou. Matu ese ia o tou te unga I ati o tou. Se ia o iloa pe se asa mea o te whaia. Ia te autou. Ua saunia e le atua Israelu e ulu fale atu le nuu o le whanawhalanga. O le atatou vaai atu la I le toe whaua wina o le nei sāwaringa I te tonu o le vau I le tusi o numera. A le ngata lea, o le tusi foi o le tito. O lo whaua wina I le whatanunga mo le au nanga I le fale whita whai lea. Na whetalai ai le tua I a Mose. O nei te unga o lo whaamatalaina I le tusi. E pei ona tātou vaai iai I nei o na pō. O anga matu wha pau. O ala tau ia tau talinga ma me ila I o latou tino. O wala tau manatu I whalava I o latou loto. I le tala whengai ma I latou ma le tua. Ai olo whetalai le tua I a Mose, ave ese mai a te I latou o nei te unga. Ai sea,
Fe mai whetalenga le tue a Mose. Ona o le nā o lo Tpua'i pēr tangata o lo nuu. I Atua o ai kupito. Mana o ai le tua i a Mose. Whai atu i a te ilatou. I ave ese mai i a te ilatou. E le whetaui mo ilatou. Aina whautua pe lava le tua i a Israelu. A le whaalave lave. Ua maa o latou ua. Ai le tua i o latou loto. E mamusu e avese. Pe ua tala whe ngai i a te i latou. Le teu wina o latou tino. Ai lo le vaai le nā le tua. Vaai le tua i o latou loto. Mo latou nganga. O le ave ese mai fo i o nei te unga i a te i latou. O le ala fo i le o le usitai i le tua. Ai sea, ina ia latou i loa ai e moni lava. O le atua lo latou Tpua'i ai. O le atua seifua. Ai o le mawhai lava le nu o Israelu. O te utau pe lava i tau talinga. O latou folinga. Ina ia manai o le latou du fale atu Totonu o le fale i o le atua. Whapea ia pa ia ma mamalu ai. Na latou tapuainga. Ai o te tali tonu lava i le mafuanga le nei. Na musu lava le atua ina ia pisi ai le tapuainga i a te ia. I le tangata e whaaloto loto lua. O tū nei maanga. Na awhiai le nu o le atua. Le teimi sa nofo polonga ai. I ai kupito. Au na ese na mai fo i le tua i a te i latou. O se awa onga fo i le na wa ai i latou i le vau. Ai a tau le watu i le malai o po le nu o fola ina. Ua mamaha ese o tau. Mai tu manga fa ai kupito. Ai o le malosi lea o le nu. O wa o le nu sa o le polonga. Oa e nisi mea o le alatou whaia. Ai oi moni lava sa ti ngā le loto o le tua i a te i latou. Ai na whai lava i le tua i le ala o le lofa ma le anga le i lonu nu. O le whare ta whai o le tua. O le tasi leo o vaenga na whai loa i le tua i a Israelu. O lona wha tasi atu mo lona inga. Ai se ala e tau ai le whi au o le nei asu. Fe mai le mori mau i ane. Nei lava ma se tasi e le iwa ai i le tua seifua. So fe mai fo le i ane le sfuma whai o pe eva. A o Yesu ke risa i la tau na wawa ai i ai. Wawa ai i la tau i le tua. Lare winga. Mai ina wawe ese le tangata lo na ia ola whare tangata o na iloa le o Yesu. Arfe sili mo i tātou le ni aso. O ala te unga o le lanolangi, o lo o teu inai pēa o lo tino. O ani me i ila o le lanolangi, o ni tau talinga po ni tau lima le lanolangi, o lo o teu inai lo tino. A o lumanai le maru o le tua i le tapuainga. O mea na e le o fia ai le tua fi mai, e ave ese o mea na whaia e le tangata. Ua whai Atua le i le tino o le tangata. Ai whape whele ila marwha i lafi o le angisala. Whe mai Esoto, mea lava nei. Ave esele i ila mai o le angisala mai a te oe. Le ola wha pau, ola le Totonu. Ma le mi ngau i le tua. Ko aisea. Mai ona whaafafonga mai ai lea o le tua i a te oe. Wani te unga i ila le lalolangi, olo e tiu ai. Ave ese mai ma oe. O anga sala ne nā olo whitalai i ai le tua, e mosu i lana tangata e pespisi ai. O te unga nā wha ai kupito.
A whai o tātou wa Totonu o le malo le atua. A o lo wanu pe lava lo tātou mafo whau ai kupito. MANATU le nei TUSI. MANATU le nei TUSI. O lo to e whai ai kupito. Ona wa e nau le Manuia mari ila o lātou te unga. Ai whatau waa lava le MANATU le atua i ate ai. Le ai, e alofa le atua i ate ai. Ave ese mai i tātou o nei te unga. E le au ngā mo i tātou. O le ang sala o lo utala no i aile ni aso. Popo ngā mwhainga tae whawhi ngai mai tātou. Ave ese mai i a te tātou. A o lo mana i le maru malu le atua. Le Fale i e tātou te vi i ma Tpua'i ai. Worship in a tent. Worship in a tent. God is preparing Israel to enter the land. We will see them resume the wilderness march of the book of Numbers. The book of Leviticus is the continuation of the instructions for the service of the tabernacle which they are setting up in the book of Exodus. These ornaments, as we have already seen, were heathen. The earrings, for example, demonstrate the fact that they were still worshiping gods of Exodus. These are the gods of Egypt. The earrings were a sign of it. But what are the jewelries, or what are the things that we are wearing today? What are the things that we're trying to do to make up what we have lost and what to gain in the future? The appearance of our own self to God. God asked them to remove all those ornaments. God does not like that. As we see this in the reality, we are looking at jewelries and everything else, but deep behind that, God is talking straight to their heart and their mind and their soul. Remove from you what you usually do, what you have done in your life. Take that away from you and continue to come into the house of the Lord and to worship Him in the truth and whole. Many times in our lives, of course, we live in a broken world, but sin also is with us. But there are times that we have to take a step back and to look ahead and say, Lord, you're right. I can easily remove this by saying, I am coming to you. Would you be able to help me to take this all away from me? The Lord Jesus Christ is the revelation of God, veiled in human flesh. In the Old Testament, it's the book of instructions and the law that is continue to lead us today to where we are in the new. I don't think any one of us will look at themselves and says, the message is not for me. But I'm only preaching because what God has said to me is to bring this message to you because He loves you. He just wants you to come as you are. You don't need to decorate, to do anything. Remember, you are the temple of God. Worship Him in the truth and whole. May God bless you. May God keep you. In the name of Jesus. Amen. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you, see for fung or the tire foe, is faithful, and He will do it. May God bless you all. In Jesus' name, amen.
Tatou vivi atu i le tua i le pese ua saunia. MANATU le ua mai ale Sauniga i Totonu o le potu whaasalau nei. Whaftai le Atua i le soifua whaongaina lau sunga i whaife au Pastor Samuelu ma lo tapena whaftai mo le whi au o le nei tai o fou
Mai le manatu o tu Tpua'i Totonu o Fale ie. A o le manatu whea ngai mana vai aso Atua. O no fuanga o Tpua'inga. Ia manatua i le atuaro na vi inga. Man whaafitai o le nei tai au. O le Tpua'inga e amata inga luenga whaalele tio o le aseta le siufonga o le tai au fou e whakasa i UCC. Ia o e manatu lea ua mai atu lea vaenga o na umatuanga i tulole i le maru le atua mo le Tpua'inga masani. A o le ni lavaso ma le fatu o le tala le lei ua luluina. Ia vi ia lava le atua o na o le soifua whaongaina ma le tapenanga o le nei aso. Whaongaina pia le atua le soifua ma leola. Lau sunga i le whaifi au. Ia a o Tatou fo i umwhain Tatou Tapuai whaatasi le nei tae au. Ia tau ia ina ia o se fatu e pa ui ele le lei. Ia le whi au o le nei aso. I Tatou Tapuai whaatasi. Ia Tatou atu ia ma le Manuia o le atua i le nawa i aso o whaamanu mai. Whi au mga luenga. Se teimi fo i o mua. Ia mātou toe i atu i le Tpua'inga whaitele i le malu a tofeina mo asosata i tasi ia whaapia o na iei au a whaamanu mai o Tatou. Tai au le nei aso ia whaamania mai le atua Tatou toe whiroa i se teimi o mua. Soifua me Manuia. Tatou whai u le talo. Whaftai le tualo mātou tamai lo walofa marawanga le lei. Whaftai le Mafuta mai o lo wanganga Paia. Ia vi ia lava o la wo fio. Manuia mai la wo fio lo mātou tamai la o whanau. E tu e whao le lalolangi le li ie. Manuia le ele. Ai ola i le langi. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene.